Салом алейкум дӯстони азиз. Нархи хӯрока дар Туркия. Хӯрока бисёр ба сифатай ва ойликҳои туркӣ бисёр дастрасай ва баракатай. Як пакет 89 сомон шуд. 89 сомон да ман чӣ харидам? Ҳозир якта ба якта нишон медиҳам ва ном бар мекунам. Котлет 400 грамм, дарунашда 9 дона дорад, 9 сомону 25 дирам. Тухм размери миёна 15 донаш 17 сомон. Донаш 1,14 меавад. Равған подсолнечный ширин кардаги 18 сомону 30 тин. Нахт 1 кило нахти майда 9 сомону 90 дирам.